Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Di video kali ini teman-teman, Aye mau cerita. Kemarinan Aye pas jalan-jalan sore, jalanan rame bener teman-teman. Aye kira ada apaan rame-rame kayak begono ya. Duh, ternyata tahu nggak? Biduan jalanan. Nih teman-teman, coba langsung aja nih cek videonya. Duh, macet bener, ada apaan sih ini? Jalanan ada kecelakaan apa ya? Lah, tuh hijau-hijau apaan tuh yang bikin macet tuh? Lontong apa lemper? Ayo samperin, ayo penasaran bener nih. Nih sore masa macet bener. Itu mau ondel-ondel. Ayo suruh joget aja ya sekalian ah. Pak. Iya ampun, malah dia melengos. Sombong bener nih si empok. Duh. Ayo tungguin mari ah. Tuh dia tuh. Si empok bener-bener. Pok, mari pok. Mari. Sini. Joget dong buat temen-temen YouTube Aye. Halo bang. Buat apaan bang Aye joget bang? Buat temen-temen YouTube Aye po. Ini empok mau masuk YouTube kagak? Ya mau lah bang. Iya tapi Aye disawer ya bang ya. Iya tenang aja, Aye sawer yang banyak. Asik disawer. Po, Aye kira tadi macet-macet ada apaan po? Ijo-ijo Aye kira lontong po. Lagi empok pakai baju hijau begini po. Iya bang, ini makan lagi ngetren bang. Fashion 2020 bang. Tuh lihat, cakep kan Aye? Iya po, cakep dah cakep. Nanti bulu mata ngapa po? Kok hijau begitu, udah kayak apa ya, lumutan apa bagaimana itu bulu mata? Abang mah godain kita aja. Agak ini bang, ini memang ngetren ini bulu mata anti badai bang. Ya ampun, abang mah nih nggak ini apa nggak gaul? Gaul dong bang, makanya mainan Facebook bang. Di Facebook gini semua nih cewek-ceweknya. Tuh, halo, Aye cantik kan? Tuh cantik ya bang? Cantik ya nih Aye? Iya deh, iya cakep. Tapi kocak ya po, itu rambut juga diwarnain po. Iya lumayan bang. Kemarin tetangga Aye habis ngecat rumah ada sisanya. Aye pakai deh nih. Lah warna-warni begitu po. Iya namanya juga cat bekas bang. Ya yang ada aja kita pakai. Kocak bener cat bekas dipakai buat rambut. Ya bang, ini kan Aye mau ngikutin tren tapi kagak punya modal. Yang ada aja kita pakai. Jimpo ada dia aja. Iya bang, ini aja mau bulu mata nih ya. Bukan pakai ituan bang. Apa tuh yang kalau kata orang nih yang hijau-hijauin apa ya? Aye mau pakai bayam bang, digerus bang nih tuh airnya taruh sini tuh. Ya Allah, empo ada-ada aja si empo nih. Ya udah po, joget ya. Sekalian sapa teman-teman YouTube Aye. Iya dah, halo teman-teman YouTube. Ikutin ya gaya rambut tren 2020 nih kayak Aye. Gitu aja ya bang ya. Iya dah, makasih ya empok.